Henden ke steng senya, hakapor kumbakar arsteng hadu si beji EA, kirunar ke bomla ban itu durkmat, kilayo ban rong tuno, yakawe ke kali, kabadai ke sumo gol, kabadonru, yau nomor ML not pra, F prasan RIW, napo ke pelau jong ke yengdak, lane ke post office kabadon hapo Nongpoh. Kani ke kali sumo, kabadai trairu, da uram kilawan, sa ubaderu unong tray hapo katay ke post office hapo Nongpoh. Nakaliang utray kani ke kali, Maria tiap halor kajing Shah rong no, jong katay ke kali jong marmar ula pentip sekibor pulit, bat ban tuet ya kani ke kali. Henrei mentah kano paisngi, kato kanengut kiru paiba, kilayu i ya kawai ke kali sumo, kabala penyang harut jong surok, kiling lenti khalaimer, bat kibala pentip ru sekibor pulit halor kajing don jong kani ke kali. Hakaba nakaliang kibor pulit, lembot utray jong kani ke kali, kilalek marmar, sakate ke jaka, ban simtino ya kani ke kali. Nakaliang uba ling nongbri, ubade postmaster kan Nongpoh post office, ulai tu ba ulayo jengtip halor kane ke jingja Shah rong tu jong kane ke kali napo ke pelau jong ke post office bat marmar ulalik ban jurip ya kane ke jaka bat ban syam baki nongtu kilala ban penpat hadu lai tili kita lahe ki balakhang ya ke kerdop jong kane ke post office bat ban rong tu ya kali na kane ke jaka bat dei hadin bala pentip sekibor pulit latokit ru lengba ki kor kamera CCTV ke badon hapo ke kerdop krong khajana hapo paham mauleng balayo i bakane ke kali kalayat napo kane ke kerdop hakapor si biji steng ulai turu bakane ke jingja prong tu ki nok tu hapo ke pelau ke post office kaderu kasin ke baar hanrei hakasin ke baningkong ki runar kem syam layolat barong tu ya kane ke kali namar ka jingyo sngono jong utrai ke kali bat ki runar ke layo ban petno yala de na kane ke jaka hanrei de hakane kasin ke baar ba ki runar ke layo rong tu sundon ya ke kali bat ban ino pat hasurok kiling te philap bani tu khendiat halo tu ka jingja syatu jong ke kali jong pi menin napo ne ke kampus jong ka ni ke Post Office Nongpoh. Tapi gaji tu jauh ram kelawan baik stop ini. Kajingja kena belah ke sibuji tamil. Nama hari wajib nak kita CCTV jangan kita Toll Plaza. Tapi ke por nama si baju steng ni. Jadi umur kita lihat ini kaki hari ini kita nama kita lagi akan ke baskan. Jadi lagi ni kita lagi akan. Jadi kita di lapan. Te kadi ke kali jong ka office ni jadi jong. Kalau kali simat jong stop jong ni di sumo. Kes sumo. 058 85. Te pi ni hakane ka office post office pi don CCTV kamera ye. Kampung nampak ba kampung ke provision parti. Terus dah kalau ni dengan apa ni kok segi office jong ni. Mereka lah bidang kau itu sesi keberadaan pada. Kumbaga telik kali ni ogi talang kepai. Kerja ni kamu lagi teli talang. Kalau lagi teli ki perpat. Ya, kalau kau ki perpat ni ki dan segi demikian demikian. Te lai kan no ka ijhar ka FIR. Itu pelayan minister. Dia pula phone ni lah orang decision ni. Atau wali sport kubir atau wali sport berobat decision sendiri. Te yo. Kalau nak kalian juga kalau share di message WhatsApp kalian itu perlu sudah pilih ni. Jadi mungkin kita jatuh kali yang bakal decision. Pilih dilapan atau pilih bukan berkulit. Pilih skill dia mulak staff juga hibadi dan tuan kalian itu. Nomor hadir ni lagi share di WhatsApp message ni. Kita lagi perfect mana situ. Yo kembru ini la yo tang ke kali. Kan hadu bentar te kadang tang kali sudah ko kalau panjok tu. Jadi betul itu bah polisi kan mengelak dah. Jina kali office mi don try jing subah ya no bodong kitia ne ka. Nak kalian ke office tu yang don kita jing subah. Ini berbaki dia jangan di bawah sebelah ini karena klien.